Okay mense, gee vir my 'n thumbs up as jy agree met hierdie. Ek is lief vir Afrikaans. Gee my 'n thumbs up en gee vir my 'n hart. Want ek is lief vir Afrikaans, né? Ek dink Afrikaans is so soet. It's soet. It's such a sweet language. Especially when you get the original Afrikaans talking. And the best Afrikaans, you get a klein boerenmeisie which talks in a beautiful Afrikaans style. And it is so sweet, like you see on some adverts or you see in some Afrikaans movies. Now myself, why I like Afrikaans and why I like the Afrikaner mense. You know, when I was studying at medical school, many of my professors, and even at my internship, many of my professors were Afrikaners. And the Afrikaners, hulle is baie slim. Nou, hulle het my 'n baie important, belangrike les geleer, 'n boer maak 'n plan. Nou ek is 'n Indian, maar ek sê ek is 'n Indian boer, want ek is 'n Indian boer en ek maak 'n plan. You know, ons het daardie tyd ons het gegaan daarby, daar was 'n pasiënt gekom by casualty. Yes, like hy was geskiet in sy nek. En die professor roep my, sê, Adam, kom hier. Nou, ek was nog 'n student, né? Yes, like nou ek is bang van die bloed, hy skiet uit van hierdie pasiënt se nek uit, man. Dit was Saturday nag, Saterdag, nag, late Saturday night, by Baragwanath Hospital, ons het genoem die surgical pit. Yes, like, there was nie time om te waste. Hy sê, Adam, kom hier. Ek kom, hy sê, steek jou vinger in, want ek was 'n klein man, nou, hulle soek die klein vinger, ek steek die vinger in daardie man se nek. Daar by die kol, die bullet is daarin. En dit is die carotid artery, want as ek my vinger uittrek, jaslik is daardie man dood. Nou hulle push daardie stretcher, hulle push, hulle stoot dit tot ons kom daar by die rooi lyn. You know the red line, you can't cross the red line. No, there's a problem, want if I take my finger out, that man is dead. So ek sê die professor, nou hoe moet ek nou oor die red line gaan, want ek kan nie my vinger uithaal nie. Hy sê, Adam, 'n boer maak 'n plan. I say, okay. He say, klim op die stretcher. Yes, like ek het geklim op die stretcher met my vinger in daardie man se nek. En hulle stoot my en die pasiënt daar in die theater. Nou as jy weet, as jy kom in die surgical room in die theater, né? Almal hulle hardloop om te skrap. Nou ek is alleen met die pasiënt. Yes, like man, en ek is 'n klein ou en hierdie pasiënt is nou dronk en hy begin om te beklei. Yes, like man, maar dan moet die dokters het ingekom, die surgeons het ingekom, die nurses het ingekom. Nou dis 'n moeilikheid. Want ek is die enigste een wat is unsterilized and saam met die patient. Everyone has scrubbed up. Now I can't touch anybody even with my finger because otherwise they got to go scrub again. So ek sê vir die professor, nou wat moet ons doen? Hy sê, Adam, moenie worry nie. 'n boer maak 'n plan. So hulle het groot curtains en alles gelei. You know, they made a whole passageway with curtains. And as soon as the surgeon was ready, the surgeon had scrubbed up, he had a scalpel in his hand. And then he said, Adam, jy spring nou. And I jumped off that patient, I took my finger out of his neck and I just saw the blood shooting out. Meanwhile, I ran out of the theater because my whole lab coat, everything was full of blood. And the next morning, we went to do the ward run and alhamdulillah, that patient was alive. Right, lekker bly mense, let me know your thumbs up. Ek is lief vir Afrikaans en die Afrikaner mense. 'n boer maak 'n plan. En ook 'n Indian ook maak 'n plan. Want ek is 'n Indian boer en ek is ook MacGyver. Want 'n dokter moet MacGyver wees. Want al die antwoorde is nie in die boek nie. Elke dokter is 'n MacGyver. Lekker bly mense. Alhamdulillah.